Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pride Laban College Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Khubor bagi pedang sobhai pi syakabati CTV. Ki Khubor hakimat mentaga janmit. Inya phashwa syakimat Khubor naka Jylla. Hading jing o jing nam jongki patba ka shnong pahom Jylla kebadan hajirang constituency. Umendirang ba ka Jylla konrad ke sangma dala dehi ulah tuklar ban phashna yu transformer ublas new nadu usnam arajar hinyau. Kini jing tuklar jong umendirang ba kalong hadin bakani ke shnong kebadan nyupunyot li kalong yeng kala shongdum la khat prasnam kinthi kat hadu bakala pin sosat iki patba khamtam hakapor men. Umendirang ba ka Jylla konrad ke sangma haka apu atre Jymmang arajar posan lalit jingo yaga Nongspung A Garo Lower Primary School kebadan haka shnong Nongspung A Jirang Constituency Riboy District. Kediga school keblashna nado usnam ka khandai spa nyopon reu klasha e ben klem maramat show. Dala dehi umendirang ba ula kular ban kintiu kerdan yaga school dakajin sendan lang jong MLA ke Jirang Constituency ba sustenance sotun. All India Safe Education Committee kelapen pau ke jing sngokhya halor ke jing wanra jong sarkar pedeng yaka National Education Policy House nam arajar arpau klem da yasulok yaki sarkar Jylla habashna yaki policy yaki patba bar ikin hon beper. Kidi khot ke AISEC kelaplat patba yaka draft People's Education Policy banterwa syaka sarkar yaki jing ai jingmot nakabenta ban penbha bat ban penjanai yaka pulia puthi Hakri India berok kowe bagaban bujli ikan National Education Policy jang usnam arajar arpau. Ka Jaintia National Council Cleariat Circle hakar pu atre Jymmang arajar pausan hapu ka jingalam jong working president uba Diamond Bare baru general secretary uba Simbo Bayar Sumer klayo bat iki arngot kisamna kibla im kirni haka jing di drug haka wen ki jaka hapu ka than Clearian bat yo drug belayo kurup kidi khot ka seng kala penjulor daga basu thangno takading daga jimpin trekam ki kendon jang Mines and Minerals Development and Regulation Act bat ling baga jingyo jingtep nekitna sentiat halo ka jingti bian bat lum thop yo doyong hakwe ka khlaw hakashnong lum bangla ki pulet jong ka East Jaintia Hills marmar klalit ban penlong ki jingto ket hakabak lalap yo doyong bla lum thop hakani ka khlaw Kakum gajing ken belayo no divisional mining officer laya tho ba doyong blati bian udan kumba lai hajar metric ton. Menta patrinya phasya ki Khubor nagari. Keseng BJP kala takaran ting yunong ilam jang keseng Congress Rahul Gandhi namar bo jingkeli yaga sarkar daga baong kat no gajing do nong lani gajing julor ke India nak operation Sindur. Unang aktien keseng BJP Gaurav Bhatia Ulang bakari berok kuwe kala ajing ro ikishipai jongkari Henry Rahul Gandhi umshania ikishipai daga bakaran komkini ktien baru ulang bagani gajuk gajingkli ba Rahul ukeli kinong tawan ke Pakistan ru hikeli hayeng darbar lajong ulang ba Rahul ude banjubab laudan Kylleng ke India ni Kylleng ke Pakistan Keseng Kongres kelabu Shispa sau pungut kinong keren giban bu jingkli ya sarkar halor ke operation Sindur ban kli ke jing adai jong ka sarkar baki we pat kiri ke jing don benta u president Donald Trump ban pensenge yasiat bat bandawaru ban pelong dorbar kerpang banyakran halor ka operation Sindur ka kongres kelabu ya ujai Ram Ramesh Pawan Khera bat Supriya Srine ban yakimat berankam jeki shispa sau phongot kinong keren jongka ki ban hapok ka jing pet jong Rahul Gandhi bar umalika jeng kargi Unoilam jong keseng Kongres Gaurav Gogoi ulong bu unsa jubab halor ke jing kena persya yau budan jing ade bat ke Pakistan. Gogoi ulong bu ulalit ban sakhi ke jing le boxing haka constituency jong bat ulat tipru ba ka boxing keran ka knockout kom ta ulong bu unsa jubab kham hadien
bat kata ke jubab jong kalong kuma knock out yikinong keno bakin omla ki shuartan. Ki pilot jong Kylleng sun Indigo ki bapenher ya Kylleng sun ke balai Srinagar ke balai kendo jing hasun kiliat hu bakla panjing bet na ke Lahore Air Traffic Control jong ke Pakistan bakin ai jaka banher kirke namar baklaran ke jing thot hende ke Pakistan kam ai jing bet satya hende danbok Kylleng sun kelak banher Srinagar bat kam shimla ja kanu ke jing ja bas ngausi. Umin dirang bakdu keri Narendra Modi ulang ba kathan chite lammi ngi lani ke North East kan dekat khayi ba hapadeng kiri jong ke Asian namar basyan ke khayi pateng kan kieu syaka aspa billion US dollar. Ula kerana kene hak jing play ke Jymmang jaga Rising North East Investors Summit. Hak Jymmang jaga Rising North East Investors Summit kabla long hak sni thok dieng ki atli company ki behetam India. Kelapin mana bikin the pisa degi hajar kelor tingka ban pen keladur ika than chite lami ngi lani ka than North East bat ling bakani kanyarap ru ban aikam aijam yikun samla jangan ka than. Chairman jang Reliance Industries Mukesh Ambani ulapin bana baka company jang kan the pisa nyupusan hajar kelor tingka ban sengkam sengjam haka than North East kat ba ka Adani Group kelapin bana bakan the pisa sa sanpo hajar kelor tingka Hakatai North East nalo bagladep kular sanpua jaklor kamenchwa. Kishipai jong ke Border Security Force klio kurup yau drug heroin busyong dor san klor tingka. Hadim klayok bat ya ke drone ke berpenher na Pakistan hakaput jong ke Pakistan bat ke Rajasthan. Udrog ude ubla thep hapuk ke drone bat ke jingkia jong udrog ke 10 kilo. Kishipai kala antar bo ude udrog bladan shibnai hakate ke jaka. Umin dirang ba ke Assam Muhimanta Biswa Sarma ulia kendu yu Director General of National Investigation Agency hanong ba Delhi. Kajinya keran hapadeng jongki kerana kumbashi kenta AA. Keran kejing suba ba kejing lek jong Himanta kede banyak keran halo kejing keno bo MP ke Kongres na Assam Gaurav Gogoi udan jinga day bat ke Pakistan. Mentapat tengnya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kata kia kuat ban shimtino kum kan nongilam napadeng bro kiri Muslim barka kuat kedi no jika kam nongilam neka Saudi Arabia. Kini ka jinga keren kelas dang nadu usnam ara cara khandai. Hakupor bakhat jinga lang umin rang ba do ka Malaysia Mahathir Mohamad banyak keren ni jing jong kiri Muslim hindai ka Saudi Arabia kamtre banyak yashim benta namar baka yoi bakalong kumbale lendat ya ka Organization of Islamic Cooperation. Ke Saudi Arabia ke bat menta kum ke noyalam bat ke pet ke kmi ya ke Mekah ba ke Medini ba ke Deiru ke klik do jang ke OIC. Unong Norway usulat im dakasat namar ba ke jahat ke bekit tiar ke lawan poi ke per jong bat kelajan tenra ke kamera ke bautia. Kini geraja habene set hajan nong ba Trondheim bat hakatika por ujohon Helberg udan yok tia lengai. Hendai wat lak ataru umyos ngau bat detat badan bawan kersiu ye haying jong bau kendet. Kau Federal Bureau of Investigation jong ke US kala ken bakajing syak penyap ki arngut kinong tre ha embassy jong ke Israel kade hakmat jong Jewish National Museum kade kam kile no bat kade kejing penhiar kepot ya keju. Ubri ubele ya kade kam udan menta hapadeng kejing syak toket bnya banlap ya kada ko penlong ya ban siat yap ikte ki arngut. Hakapor bagi pulit ki Kemru ula Pyrthei da ka boong Free Palestine. Ukertang jong Seng Democratic Party uli Jymmang udang tam yo kertang jong ke People Power Party ukim Munso hak election president jong South Korea ke berang yat menta. Umung uyo 100% kat bau super uyo 100%. Kajing atap vote pat ba kan long akan lai trek ujeliu ndai kinong South Korea ki basa Shabari kladap banstang tap vote. Arut ki beri kelayap bat perangut kila mensau namar kajing betai ke ling sonret kabaki syong. Kini kelaja San Diego kebadan hakit haj day lamsep ni jaga United States. Kajing betai jangan ke ling son kala penjuloru ya shipotli ki ying beri kebadan hajan. Kau Federal Aviation Administration bat ke National Transportation Safety Board kidang tokit banyak banlap ya kadau kajing betai. Unong aktin jang kishipai Pakistan Lieutenant General Ahmed
Sharif Chowdhury ulakren da kejuk ke kentin kebelakren donong ilam ke Lashkar i Taiba Wahasfif said ban berngam ke India ladakam ke Pakistan kan penduk ring mensim ya ke India. Kadi ke jingkran jong u kala pen i sya ke Pyrthei baka Pakistan ke don ke jumut jimperkhat bat kile no. Kesorka jong Donald Trump kala pen thamai ki kendon nakabenta ke Harvard University halo ke Student and Exchange Visitor Program hakabakam syasyo yakan ke skol ba bakan priang ki samla puli ki bana bari ki badang syuan thamai. Kesorka jong Trump kalau ong bakan ke jingle ya ke Harvard University kan deru ke jing maham iki weipat ke university bagi diban buat renti ki kendon an ki baka sorkar kalabu. Ka Ministry of Home Affairs kelas dang ban shim ya ka senjam ban pentre kamno dak E0FIR banyak kon persya ya cybercrime kebayade hakikam syathok bisa tingka. Limba kani daran gajing syathok ke palat ya polak tingka kan register hi hakan National Cybercrime Reporting Portal. Jika ni projek mentadang pentrekam dengan Delhi, hendak penya sahaja ki weipat ki benta jongkeri. Ke Indian Cybercrime Coordination Center 14C kelawanra ke E0FIR penyok kem kloy ki runar bat ban penstat ru bantok kit kham kloy ke jing syatu syathok. Tikit kelong ki khubor hakimat kimat mentaga janmit khuble.